जुजलपा नमस्ते बाल भाषा समाचार जना वयाचना जी विनीता जी सञ्जिला ठाउँ नेपाल सम्बत छिन्ससौ पिद गोलागार तिथिया डिख 2077 साल 22 गते बिहीबार अथे 2020 साल अगस्त 6 तारिक डिख अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउने थम स्थायी कमिटी या बैठके बोटी मक्याको ख थ्यातिको दो प्रमावली थपस्थित मौजूदको बैठक या वैधानिकता दैमको थासे केन्द्रीय कमिटी या बैठक माग्या पिन्तन निरासेना बिउको दो ओली वंगु असा 10 गते निसे हेनाचंगु बैठके गप्ले वेगु गप्ले मवेगु यानाचंगु न वास्तविक वे कया रणनीति जक चुगु ख सूत्र थागु दो बोटी मकाल थासा थत टपेङ कड्डो पवे फैगु कारण वे कलम बैठक टाहाका यानातेगु योजना देका हे अथे यानाचंगु सूत्र या दाबिदो आ वया वे कलम स्थायी कमिटी या बैठक सतल थाया सब 22 कार्याको तयारी नाचंगु ख सूत्र थागु दो वंगु छु नि न्य जक 152 केन्द्रीय दुजतेसं केन्द्रीय कमिटी या बैठक माग्या निमो अध्यक्ष या त हस्ताक्षर लाछि तगु खासा प्रमुख बलै केन्द्रीय कमिटी या बैठक चुनेको आवश्यक मौजूद थासे उकि या त अस्वीकार नदीको खा थोइ छोले निकपा या प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रमुख बलै स्थायी कमिटी या बैठक विश्वमने मजिको ख थयातिको दो पार्टी एकीकरण लिपा अध्यक्ष जुया दिमो बलै स्थायी कमिटी या बैठक बाइपास या मजिको ख वेकलाम थयातिको खा मिंग थगु निर्वाचन क्षेत्र गोरखा जुगु छगु भ्या नमुना देशै प्रवक्ता श्रेष्ठ थयादिला पार्टी एकीकरण लिपा नापामा अध्यक्ष वली हेका प्रधानमन्त्री न वे कहेका अथिजुया बैठक प्रमुखले बोटिक्यामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणीय प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुशील केवाली लानी पोखरी वाटी ल संकलन यागुले प्राथमिकता बिगो प्राकृतिक हिसाबमा सम्भव जुगो पाए प्रयोग छेलेको ख कनाडेको दो प्राधिकरण पुरातत्व विभाग खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय या अधिकारी विज्ञान अभियान कर्मी व स्थानीय वासी तथा मिगोजुको अन्तर्क्रिया रानी पोखरी वाटी ल संकलन यागुले प्राथमिकता बिगो ख कनाडेको ख सम्पदाविद सुदर्शन राष्ट्रियवादी संरक्षण अभियान कर्मी आलोक सिद्धि तुलाधर स्थानीय वासी सुशील श्रेष्ठ सम्पदा बचाओ आन्दोलन या अभियान गणपति लाल श्रेष्ठ परम्परागत विधि कथा रानी पोखरी ल ज्याके मागोली से चिठी सुझाव त बिउको ख यलया खुने बुधबार देवपुखी जात्रा न्याकुको दु सापारुया कने खुनो देवपुखी इ थे जात्रा न्याकीको परम्परा दुसा देवपुखु खुनाया छगो नाजाको ऐतिहासिक पुखु ख गन नापा पुखु चोलेजा टोठेको यही मध्यपुर ठिमी बोरिया निलबारी गनो प्याख मिगनिसे सञ्चालन जुगुदो ठुगुसी कोरोना भाइरस संक्रमण या कारण यो कोही जात्रा दिचो लागु खसा ठुगु अवस्था ठोप्या ख थासा मिगन्याको ख थनी निसे सुरु जुगु प्याक्ने स्थानीय भक्तजन पाके पूजा थासा फेगु ज्या थासा मजुगु मध्यपुर ठिमी अवरले 8 वो बडा 9 या मंका सार्वजनिक सूचना मिग पिकाको खसा भि मजुगु कथा प्याखया धार्मिक विधि पोंकेगु थका सूचनाले थ्यात दु मेबले जुसा बाचा इलेन हेगु जात पनि 7 बजे निपन हेगु चलन दु तान्त्रिक द निलबारे न प जिन गुगु द दुठाइगु प्याख पेनुगु सोचाटक हेगु चलन दु स्थानीय अखान सुरुजिगु प्याह बोरेला छि ल्यागु ठजेगु पक ठासे केनिसा नेपाल सम्बत 633 जुगु भुवन म खोपे दुर्पक्ष जुगु कारण खोपे नवदुर्गा प्याख छिमी भैला प्याख व बोरे निलबारे प्याख सुरुयना दिगु वंशावली नेतनातगु दुसा ठुगु प्याह निलबारे द स्वयं फेना बिजागु थैगु न जन विश्वास दु दुधौली नगरपालिका 2 ले मिग मल जुया छमस्तीको दु दुधौली नगरपालिका 2 लामी डाँडा चोम पि गुडया प्रेम बहादुर खिसिङ अथे मलख कया सिकु ख जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनलुलु या प्रहरी नायक उपरीक्षक श्याम कुमार खट्रिया कटङ किसिङ वासा यागु चले सिकु ख नेपाली बुधबार थप स्वसव चे छमेसिके कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि जुगुदु थुना प कोरोना संक्रमित यालिया नि छदो स्वसव गुइमा ठ्यांगुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम बुधबार नियमित लाइभ अपडेटेड थथे जानकारी ब्यादिको ख नि बेगो दुनियागु खुदो स्वसव खुइ गुम परीक्षण स्वसव चे छम संक्रमित लोगु प्रवक्ता डाक्टर गौतम थयादिको दु आ खुदो सचिव नेपेमे
सक्रिय संक्रमित जुगु मन्त्रालय थागुदु अथेवे कलाले पांगुनी पेगोदुने थप सचिव श्रीमा कोरोना संक्रमण मुक्त जुगु दुसा ठुनापा कोरोना संक्रमण मुक्त जुपिनिको ल्या चिन्यादो सचिव nye खुमा ठ्याङ्गोदो मन्त्रालय कथा कोरोना कारण सिपिनिको ल्या खुइमा ठ्याङ्गोदो गुनुपुनिया लस्तालका महानगर प्रहरी वितकी पुया जाकुथि गुनुपुनिया लस्ता रञ्जना लिपि दुठ्याको बोर्ड टगदो किपुया महानगर प्रहरी वित थौकने प्रमुख रूपमा एसपी रुकेश तनुकार वेठुका तथै नेपाल मौलिक लिपि रञ्जना लिपि दुठ्याका जाकुटी बोर्ड टगुखा तथै प्रहरी जाकुटी बोर्डे देश मौलिक लिपि रञ्जना लिपि छगुली किपुया बासिन्दा पिसा लस्ता पोंकुगु दुसा प्रहरी जाकुटी बोर्डे देश मौलिक लिपि छगु थ्वे तक्लै नापाङ कुसिजी माटका अनुमान यागदो किपु प्रहरी प्रमुख डीएसपी रुकेश तनुकार वेदुङका प्रहरी वृत्त जाकुटियो वृत्त परिषद आन्तरिक सुधार जुया चंगदो सा यको सिना यको डीएसपी तनुकार त जाकुटिया बोर्डे नापया मसिकाव नेपाल गौरव कथा थया वया चंगु नेपाल मौलिक लिपि रञ्जना लिपि छगुली लस्ता पोंका सुबा बेगुदो सन् 1949 जुलाई 22 नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता गोया नीति नेपाल मौलिक लिपि रूपमा दर्ता याको रञ्जना लिपि खथ्वे मौलिक लिपि आधारे सन् 1955 डिसेम्बर 14 तारिक यदि संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यता कागो ख परम्परा निसी तजिक न्यावया चंगो मतया थुगुसी कोरोना संक्रमण या ग्याचिगुया हुने बालक मनिहागु दो दक्षिण दुनी देहावसान जुपिनिको नामी थो धर्म यागु दान धर्म यागु कथा न्याना चंगो मतया जुइबाले देहा वासन जुपिनिगु छेजाया पासपि म मेमेपि म दुपिन सन बटिकाइगु याइगु खतर थुगुसी होलमुले कोरोना संक्रमण या जोकिम छ रोपैगु अवस्था जुकुले अन्यको जात्रा मतया केन्द्रीय व्यवस्थापन समिति छगु सूचना पिकय मतया या त परम्परा निर्वाह या भनजक यागो तका जानकारी पिको ख मिगव दबास थे रुद्रवर्ण बहा बिहारको बहालन ह्यागो ठुगु मतया औपचारिकता जक समिति या कथा बहा बहिना पयाना मुक सचिगु ठासे जक चाहुला गुइट नकी दर्शन याना भिन्चे बहा जुयाको बहा ठेंका पोचाकुगु ख थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु अक्न पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त सपुतया दिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पियना ऑल नोटिफिकेशन ऑन एना दी थका मन दुनाचना प्राविधिक पासापि योनिको रोबिन त सुबा बिसी जी संजिला जी विनीता यातन वनेको उजा बियादी स सुबा जेमा भा